Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. हम लोग इधर गया था पत्थर गिरने के लिए। इस टाइम में बारिश आया तो घर में हम लोग क्या वायरिंग करके रखा है नहीं क्या बिजली मार दिया वो अपना अपनी उठाओ। तो आप कौन सा क्वारी में काम कर रहा था? वो जो वायरिंग किया था ना, ये दूसरा क्वारी पे? दूसरा क्वारी। किसके क्वारी में काम कर रहे थे आप? ये कमीशन। किसका? कमीशन। वो कहाँ का रहने वाला है वो मालिक? इधर है। मतलब क्वारी में रोज काम चलता है पत्थर का। आपका नाम क्या है? शाहिद अली। शहीद अली। कितना टाइम हुआ था? कौन सा टाइम में हुआ था ये हादसा? 3 बजे। 3-4 बजे। मतलब वो दूसरा क्वारी जो ब्लास्टिंग हुआ था, किसका क्वारी था वो? लामा। अच्छा, वो लामा कहाँ का रहने वाला है? यहाँ गई Kawai ka parmau bat lumthup kabadon hakasnong nagrabil marjan bakasnong ternga ribhoi district kalamat ikajing thai bom kabakendit kansan ha ka arpnyo tarik unailur ha ka por kumba lai baje aa no phai sngi bat kabala shim ikajing em jong arngut ki bri ke batrai bala ha ka wai pat ka parmau kabadon marjan Katei ka parmau ka blabthei ka dei jong wei ukhar Nepali belatip kerteng kum ulama hakaba ki arngut ki belatrei haka parmau jong wei pat utrai par belatip kum uba commission kriam kilayap hasen hakatei ka jingja bat ka balawan ra ru ya ka jing mensau shaki prangut ki wei pat ka khubor bala keno daki katu katne ki briu ki bala sakhi yakate ka jingja kiloong ba kate ka jingja kadei hakapor bawan thaba kensan ka leili bat uperthat bat ki bala lej ban kawang bet yo bom jong kate ka wei pat ka parmau kaba kate ka parmau ru kadang penkhre ban penpthei yau te bom penban ka bala wanra da kate ka jingja ka basngusi Nakaliang kinong yalam ka MPSO Ribhoi District Unit kibala shimkhya halor kate ka benta kila keno da ka baong kumno kite ki parmau kidang pendan kam ban bom mau habala khang da ki bor sarkar ba umbit shu bandang pentrekam ya kanu ka parmau penban kite ki parmau ka thain teranga kidang yolat ban pli bat penya yo thik da ka ba pendan kamru da ki tiar penthei ki babu jingma ha ka jing embryo Habaidei berkane ka Meghalaya People Social Organization lane ka MPSO kala penrem jur ya ka ei ka belaja bat dawa na ka sarkar bagade ban khang khardep no ikite ki parmau ki balabu jing sir ha ka jing im jong ki paiba bat khamtam ki basong basa ha ka te ka thain hi baro ka wei sakawai ka ba penlenga yang i ka seng ka long ba ndang lawan menemit ndang wan yo i ba ka don ka wei ka kali ka bala sa ben nakimau ndala dep ya ka blasting Antrai mentaga sini antagi lapoi ketika jakangi layu i bagi kita try berpunya ikwari kilatan ya kali bat kilalet benburi seklau kat baka investigation kampat dam lane ki pulit ru kampat poi ben le ka investigation antrai ki try berpunya kilatan ya kali ru bat kilak buri ya ka seklau tekane ka ka pen i baka don ka ka calendet bat ka bangila ben ong sai ba kadehi bagi peniat be ain dei nalor namar kata gadau bagi saya buri yang ini kali jungki. Tekat kum ka jingtip jong phi kini ki briu ki ba yap kini ki arngut bagi ti prangut ki ba mensau kadai na kadaw ayu ka ba penlong ki ban yap lani bat ki yo ikana ki jing mensau tekat kum ka jingtip jungi naki dong trai lani naki briu ki ba don marjan hakatai ka janmit ilayo jingtip ba kala don ka jing thumu ban penpethei lani ban blas ya ki mau tekila de blek lut nadong sedong itaki wiring ki connection ka jungki Taki mut ban blas no kum menta ka sngi man step kan rei kan dit ka jano ka jingja na ka jing shalan shop jung ka mariang te kat kum ka jing yo jing tip jungi ki ong ba
lawan utau lele lane utau perthat dei hat namar kata gadau ba ndala strike lele kasami kajing blast dei halor kata ganorim basa blast kendit kensan bat kita ginong trei layam bat kunjung adon pamusau. Teh apa pion bu ikan ke FIR nak kalian kipulit ke ai respons ke jungki. Nak kalian kipulit mentasi lawan bu FIR ndai kila pediang ke FIR ke jungi bat kila kularu ba kenyai budin bat kentuat ya baru ibadon kiti akan rekam bat kin persikam ketum kaan. Karena kalian kasang ru kadawahi ke bor kaan baka dehi bentuat kuloi kat bala kenang ba kin ai ketika jing besar ke bohok kantam gitu ki bala krat besar. Teh fitip na mono belum try ketika kuari pat. Kawai kuari kabala long try kadai jong komision kriam bat kawai kuari kadai kabala long try dawu ba lama bagi kitat. Kita kasih nak kalian ngaseng kalian People Social Organization lawan nak piling kata outpost banbu ya ka FIR ka jongi halor ke jengja ki bala jam menin kasngi janmit kum bah ka persau beje kata ka jengja menyetu kalong bala na kalian kaseng layo ka jengtip bala don ka jengja ka basosi na ka jengthei bom blasting ha ka kuari dan kalian kaseng hi ngadu menin ngilawan ban pej ane ban khami ban jurip lagi jong hikmat ban andang ngila poi hakatiga jaka menin ngila yo i ba ngila yo jitip ba ya katiga kuari la peniak bean plan ki kwat kisla ki babiang na po ka mining ba kaju kapor la don ka jingyap jong arngut ki breu bat kumba prangut ki balak mensau bat nakaliang ka district administration ki por ki baladap katum kaan kaladap ban khang ya ka jingpli ya ka kuari andai ka bapan sungo kalong ba enda ka bor ka district administration kaladap ban khang lane ban sis ban silno iki kuari andai kine ginong peniat bean kidang pli biang bat dei lang ba ka ne ka jingpli bean ka jongki basa ja kum bine ki jingja ki ba susi ban kaliang ka sangi ngim kwa ba nangne sakmat kindon susu ki jingja ki ba susi dei halor kata ka nongrim ngilawan bu ya ka FIR menta ka sngi hangne bandawan nak gibor badai pej ba kidai ban kiam bat ban pristom mardor gitu ki breu ki badon kti hakane ka jing peniat ya kini kuari bean sa urang naman jaro de bicara janggal lang ciban ke janggal tin supune jamne ini sopo tak orang ngomong और है इधर ये भी एक साथ चुप लिखी गया ara nak baksara sawo jong semua orang orang आपको ये चोट कैसा लगा हिंदी जानता है आप थोड़ा बताओ कैसा लगा ये चोट एक मिनट हाँ आप थोड़ा बताओ ये घटना कैसा हुआ था mai ko mana jong aga nak घटना तो ऐसा हुआ कि मतलब लाइन फायरिंग के लिए ये किया था मतलब वार्निंग हो गया पूरा बाद में बिजली की baris ka हाँ बारिश का बिजली की वजह से फट गया कितना टाइम में हुआ ये हादसा ये ऐसा है कि लगभग 4 बजे ऐसा 4 बजे अब वो अब बोला था ना जो ब्लास्ट हुआ था किस वजह से हुआ था नहीं ये बारिश की वजह से ना बारिश में जो बिजली होता है ना हाँ मतलब ऑटोमेटिक ऐसा अचानक से हो गया अचानक से जानबूझ के तो वो ब्लास्ट किया नहीं जान को बिजली से हुआ बिजली से मतलब वो ब्लास्ट हो गया मतलब वो क्वारी क्या ब्लास्टिंग करने के लिए रखा था क्या हाँ, रेडी मतलब करके रेडी करके रखा था कल सुबह उड़ाएगा बोल के कल सुबह और आएगा बोल के हाँ। वो सब रेडी रेडी करके रखा था मतलब टाइम खत्म हो गया था ना हाँ हाँ इसलिए कल सुबह करेगा बोल के रेडी करके रखा था अभी क्वारी का मालिक का नाम आपको पता है किसका है ओजय का Ojay lama ओजय लामा Ojay lama आप लोग का हो गया था नहीं तो oh de jom de ये दूसरा है बोला ये चोट कैसा लगा आपको हाँ? नहीं बताओ आप कैसा लगा ये किस वजह से हुआ ये कैसे हुआ वो बोलिए कहाँ से क्या हुआ रोक थे ना नहीं लगा नहीं बोला पत्थर लग गया हाँ पत्थर लगा पत्थर लगा अब वही क्वारी में काम किया था नहीं हम लोग तो दूसरा गाड़ी में था
क्वारी में है सर। ब्लास्टिंग की जगह पे आप थे? वो क्वारी जो ब्लास्टिंग हुआ था क्या वो लोग पत्थर ब्लास्ट करने वाला था कल? आज करना है था। मतलब कल वो लोग रेडी किया था आज ब्लास्ट करने के लिए। आपका नाम क्या है? संजय। आपका टाइटल? फायरिंग कहाँ पे फायरिंग होता है? नहीं, मतलब बिजली के ऊपर में हो गया ना। आप वही क्वारी में काम करता है? हाँ। किसका क्वारी है वो? और जो पूरा नाम बताइए उसका। पूरा नाम तो पता है। कहाँ का है वो मतलब? वो भी पता नहीं। तो मतलब आप लोग ब्लास्टिंग करने वाला था कल? हाँ, कल नहीं, आज सुबह उड़ेगा बोलते। मतलब कल जो बम जो है वो मतलब कहीं तैयार किया आज के दिन? आज सुबह में वो क्वारी में ना, अजय का क्वारी में। आपका नाम क्या है? अलबार। पूरा नाम? Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng, sakat nuken ini empuni. Ai ketika COVID khat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam.